much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH any adofonum akaba sonko enkoma obibia sedane da munya ebre eji edwa etie eye Ghana wahala jumadi a mi ekwesi kapa mede ebeson mo ewo too much GH eso ene de osebo bi ekoso na social media je se ewurusie bi inkrofo di ewurusie inkrofo bose ankasa bi bu say ene ji sem ben we de ene ji sem awraho sem na so ye beka ne say ene ji sem ara say the prophetess in nature bi ababonti o je so no de nyankopon de difu adwuma no wo no ye de wo no ye chese ye de nyim no ye de wo no ene wo de anyini e de aba asase yi eso na ebusienfo ye monra ensem no emu ene dey delay and I said Dolores from Poman so you trinity a friend delay CEO wada delay macro ne wo mo kika ho aduma ekono ano no what the ensem bi ekokoto ne Instagram page na eno na chese Ghana fo ebo no wo se chese ochen ohina wote apakam ayeye ne gengenga ne yo chese ye bonu se ye jeje ne so ankasa eyem ninyina ne foreseen prophecy bi a wo make ye a chese ababedam bejamu clear life and color na Ghana for see abaye mo pia form wo nkofo bi se ne kasa omu ye di for mu ya so for mu hunu ni omo omunya revelation ni omo nan enye wo mo aba na wo mo de wo mo funti na wo mo de enam na abusua se de munim no nioma bi ekoso anase na watwi mu ntuni gospel musician abaye bi Joyce Blessing woni ne kunu Dave Joy wo mo ho ensem ebebeto abonti no be ka se anka we de se nya nyidisem na so de tie de eba no abaya no ensem beto abonten afo woni ne kunu awarigayem Joyce Blessing kokostom ne ne kunu ni nuaba efie se wokoje ne nkwala ema Romeo woni wo mo susom yonkofo wono suso de betu edwama hunu se delay Joyce Blessing no ena echiti woni kunu so ena chese ni kunu no mpo no onye na adwen se wo gya no nanso so no still na abaya ne de o se feelings wo at continue jaya ena obedient wo kwakofa ne me sense bebre ebebeda social media so na chese wo bia che na dwen wo bia kasa de efa ho na ense we ba ye no Ghana for binom ma ye kunu delay show a oye no wo GH1 no eso wo de bebebe 2 edwam emra Joyce Blessing wo kokko pie mu wo delay won delay busa ne nsemfo miensa bi say oye okay oye free woman abaya ne echire mu busa ne say na adanti na wo busa ne sa ensem no oye free woman o se da bi because me frawa wo kunu enefa o se da ebia na delay am friend the line kasa ne line emienu nti ebia de ofra ye ne bia na ye nukunu no aside de no na ofra ye no nti na ama wo sa to aso biemu krampo kasa na adenti na nukunu ejina ne konso abra wo mo interviews ewo edemo ewo no moko ha no aba ha ko interview we ho no aba we ho no aba we ho no so kan say there be onjina nkoso esa so ye ne manager ye ne producer ne want to check say bibia ye okay na sese na no na ye nua ba delay ene dayi wo de kokoto ni Instagram page ekokotro ye say the strongest of all warriors are these two: time and patience. Abusia wadin same way to na Ghana for say where you are asem na abaya no wachire in a simple way wa babo until wa be clarify and from memu wa ba magana fo nyina hu say ensem na abaya ne eka no na eye no kure na chese abaya nukunu hye ne so na enhye so na fe ye me no ene se awarija ye eba enti wo mu ne say delay ni poster wa posti said time and patience the
strongest of all warriors no that means onya emre etna ase enya otwen akoma etwen ya ne nsem a wokan obusa ye Joyce Blessing ewo ni show so wo deny ni nyina no wonya abotre ene emre etwen ye no sei ensem ni nyina aba beda abontin deja amobi ehunu se eye delay se na wonim de woka enti no ni show no e ma ye mfendi agona ebusuafo ebia na wonim de ekoba ya na se wonim ensem no one take delay side no mema yakwa hwe eye video a delay one Joyce Blessing have ya enunti Ghana for esusu say eye ni statement award to the strongest of all warriors are these two time and patience no womuni say it's in connection with Joyce Blessing ni divorce circulating around social media no so abusian for mama yenkoni nkonkotie ne nsem a enkoma womo etwetwe ye eno your own woman. Say, oh, I didn't know Bizamsa. Say, me friend phone a ukunefa. Line the hin of Joyce Blessing number minimum. He said, me friend ukunefa. Numbers near you, you were the TV so. We mean to me reply to TV so calls. Number. It wouldn't need me personal number in tia. It's your personal number, my friend. It's before the personal number ukunufa. Darby. It's interview kwa ukunus ejina me konso. Uso ejina konso. That's what me konso sisi ayi kasa. There be one say konso what ho. Wow, no so te. Because obi jina be konso ati ase. There be say like he's right in my face. There be say I speak with you. Hi, it say obi jina konso say we are there no obi jina kwachi no aso kwachi. For how wo person of house for her. And then just obi jina u ya de na ipa to na so to. Man check akana computer and check akra. Like so be say bibia anya fine dia. Sawo. And say me so say me empekunu until next time me interview na no so begina. Said your mom no mama sumu amakwa ti ebi na che said dey we kan enye bosiremu ka bia na say ye kan asem bi ene dey ahwe eye delay ana Dolores Frimpong manso na no na ensem we ebebeto edwa no na Ghana force delay hey wo dey jai we ya boss ate say eba no say ye pe prophetess pan e wo mayimu awo ene wo say ye de ma we dey tu chema hey enkofo salutu eye delay e wo social media be bia enam say wo hu say ade no eba no wo timi e de pem abaya na ntimi anka no kore na bia na ne kunu wo ne nchen ya no nti ena na ama no ayedin a na bia wo ntimi nka no kura ewom na nso so wo ye kataso mmom aso ni nyina aba beda bonten eno any esebo a Ghana for elbo na nyese wo bia ware go hu sebo nemom yese delay ehu de ekoso de eboboba no wotimi ede atu eja ansa krampo a ansa na asem no ese na abusuan mama yenkokotie adwuntwe no bi a ede eba ye nua da David ede awode eba was say delay you are a prophetess in nature you do all no so edie eno no ohun say delay there ba no say ye kaso obi hyenkom enye say ye pobi a wo be kwa kope aduani bi ade ama ne furahya ba be gina ba ke kan de open ye pe enkom tenene enkom trodo pa dia ye nya ne ba bia say delay ho ne betime nya fi because all ye prophetess in nature ye nua ye akwasi owusu enso ede wode eba was say I love your post delay hey you have shown us that everything was revealed to you but the girl denied it and also so ede no Andrews ede wode eba was saying Joyce now you see you denied your husband. You denied what your husband is doing to you. Now that everything is on board, what are you going to say about it? At times, certain doors open for us to speak out the truth, for us to say what is really happening, so that if there is any help we can do. But you covering up for one another at times is very, very dangerous. And also so so ejina na chi enkasa na oba yukunuma nanso so enoma bi wo hono ma e wo se woda na di ema emwa bia yebetimi di abo no ye di abo se ya
ngwase aba bontin as say wo videos circulate a wo ko ede age wo ba ene ho nko ne be sen ka de lebusa wo sa ensem no na wutimi yi anu anka bia wo bi ebetimi aboa wa na se obi ebetimi aye bibi ede ama wa na se nka be ma no mponum ebemma na adwuna befie ama bia de wo ye senhye so bi na wo hyew ana se bibi na enkoyie ewo ne side a akobetimi atoto enoma ye na nsoso ukata so edema no cover up edema no ejina na chi se o dabi onye say ena me call ebia me wo two lines enya de me wo no me personal line na wo na say wo hu de say de akwakowie enugwasie pupro ena ede ebrewo ene eye enkwada say wumu untimi enjina badwam mpo enkasei wono so ede eno no Grace ede awode eba wo say Ladies, now we are our own problem. There are certain things that we have to say the truth, but we think it's public, so we have to hide it. Yes, it's marriage issue. You shouldn't bring it out, but at least let someone know what is going on. Someone could have been of help for you. And also so idea and was say ya kan your home. Ya kan ho bi na nneoma bi sei ekoso ewo ya brabom enneoma bi wo ha ewom sei ya warensam de nanso so e wo ton yare a na wonya anu aduro wan ton yare a wonya anu aduro enti no enneoma bi wo ho no ma ye wo se kata ye nigu sei nipa be ka sei na wo hata ne tuma gufin wa abonte wenya ntuma gufi sei ngwase a abe a wo konde age wo bei a nkwankwada na ye se amfa ma no eno ngwase ben ena chensa adie ewe into hu ni say anka emrepam no ana tama yebusa ne sa ensemfo ano so otimi kana no ana so obie na no ebiebie ensemani a anka eboafo bi etimi eboafo ye na de na so nko benya obi a obetimi abo na nganse nka obetimi de adwensa twa bi aba eye bema no etirim abusuafo wei ene eye ensem bi a eye ganafo de ababetu edwa efa eye delay ne predictions our predicted ya na for seeing statements our total edema Joyce Blessing emre a etwamu na wodi na ye na ene day ababeto edwana no nti delay ekokotro ewo ni post so said the strongest of all warriors are these two things, time and patience. And until womu helino say oye prophetess in nature no and a day ababe so more too much ye TV and I say a channel ye so once so then and a walker efa for wajentwe no etu edwa ebiom so share for mo abusianfo me ma remfi se obe like na wa like wa share dia ma eye nafofo ene eye adofo a woni wo mo edi eye kasubom ewo eye social media nyina so ebiom so follow ye ewo Instagram @tumagh_ na emrepam ye de majentwe no ebetu edwa me di dwumade ho cha me din ene akua sikapa makramo